Qatar FIFA World Cup khel meka zan ina hian round of 16 match khel zo ani don ta a match ni khel maba khelin Morocco le Spain ba ka Portugal le Switzerland anin machon don match masazo ka zan indare le achan ve hian Morocco le Spain anin machon dona Morocco hi group F a Croatia Belgium le Canada tenen om ho chungin match thuma tum ni chak chunga group leader ni thei kha an nia goalie khungin goal khat chau an la chua an grupa pahni na Croatia in quarter final anin hlan kai nuwa anni hian quarter final in pet kai ve an tum don ani a an ma chon tur Spain hi group E a Germany Japan le Costa Rica tenen om hoin match thum atanga tum khat chau chaka tum khat lom an nia tebula Japan hnuaya an oma an chunga om Japan hi an la to thunga chu wangin Spain hi group E atanga ladam om chun an nia zan ina hian an plomani chuan group E a ram omte an tlakim vek anga group atanga tlakim masaber an ni ang tun tum hi Spain le Morocco te World Cup anin machon tum ni na turani a kumsang ni sompariat group stage a khan an lawin machon to a khamitum khan gol ni ve khungin anin ne to ka Spain hian hun top don hnaya Diego Aspas a gol khung mangin an sipur an su thei sham ani kha tuntuma hian African team tha laka hian Spain hi antal boile mayangem ti hi mitam tak zona ania ma se chuti chungchuan European team tha hi rin kai jok an ni Spain hi Morocco an machon no nung tum thuma an tlomi alova tum ni chakin tum khat anin ne to ka Morocco tum ni an ne na te hi kumsa ka zakwa somruk pakhata dai to World Cup playoff match anin machon tum khan ani Spain hi kumsang ni sompariat World Cup khan round of 16 na Russia machonin penalty shootout an tloma quarter final in langkai zo lovin antla ani kha kumsang ni sompalia khan group stage paltlang zo lo bokin kumsang ni soma an champion nuwa Spain hian World Cup beisei an phak lo ta zela kumina hian engtak ang chho zelang mo Morocco hian World Cup knockout stage an lu tum ni na chau ania kumsa kha zakwa songret paruk khan Germany laka round of 16 na sikhat faya tlomin quarter final an be seina atham ral to a khami nu khan tun tum hi World Cup group stage an paltlang lena masaber ani Spain tan Morocco an machon tur hi achin chiatlak don leya achan chu Spain in World Cup knockout stage African ram an machon masak ber tur an ni wangani Spain hian African ram hi knockout stage an lola machon ngai lova ama ero chu African ram an machon to na hrimhrima hian Spain hian record an nei thaleya tum thum chakin tum khat an tloma tum khat anin ne to ka an tlomna om chun hi kumsa kha zakwa somkwa pariat World Cup Nigeria laka gol thum gol nia an tlom tum kha ania khami tum khan tuna Spain manager Luis Enrique hi Spain tan bultan tu zinga atel nge Spain hian 4-3-3 formation an mang thina tuntuma po hian he formation hi an man le ngei a beisei oma Morocco po hian formation nget nain Croatia an ni emo Belgium an ni emo Canada thleng po in 4-3-3 formation mangin an machon zela an king puite laka hian defensive formation kanti ang thin hi an mangdu bi klat lova chu wangin Spain tan po film khur angai don zan ina hian Spain hian quarter final anin hlangkai don nge Morocco zok hian World Cup an la thlen ngai lo an thleng zok don ni zan lai peldar som pahni le achan vea hian Portugal le Switzerland anin machon don boka Portugal hi group A cha South Korea Uruguay le Ghana tenen om howin match thuma tumni chakin group leader an nia Switzerland hi group G a Brazil hnuaya omin pahni na an nia Cameroon le Serbia te chunga om thei Swiss team hi an khong ve tok zia chu an khel en khan achiang hlea zan ina Portugal laka hian an khong tluan tling theia ngem fia in an om don tun tum hi Portugal le Switzerland te kumin sangni somni pahni a anin machon tum thum na turani a kumina hian ram in machon ngun pol takni in Jun thla khan UEFA Nations League anin machona Portugal hi silifain an chaka hemitum hian Portugala Lisbona anin khela anuwa Switzerland hian Portugal hi mi khwal vele in
Switzerland hian sikhat fain Geneva a anlo hne vele ani kha chu wangin tu hnaya team pahnih te hi anin ngam dun viawa player en chuan Portugal hi thazokin langma sela Switzerland hi team game nei thatak an nia Brazil po chai ve theinek an ni awangin Portugal ta Switzerland ma chon hi a ol sam lo hle in arin om Switzerland hi an chakani chuan an ram chanchina World Cup tum khata voithum an chak masak ber tum an tong theidona record thar an siam theidona ni Portugal hian 4-3-3 formation an man thin ba ka 4-1-2-1-2 formation an mang thina zan ina hian match thum an khel to a match nia an formation man 4-3-3 hi an man rin na alian jok ma a Switzerland hian an formation man thin an la tidang lam ve mi lo thunga 4-2-3-1 formation mangin an king puite an la ma chon char chara zan ina po he formation mang hian Portugal hi an ma chon arin om